mayɗo kam ko heɓe duwaw fof ma anda joni en sohli ko ɓuri ɗum nde wonno nela sallah sallam wi neɗɗo so tawi ruttima e joomum nafa ɗum tan ko duwaw eyyi o duwaw mo duwana walla golle moƴƴe ɗe o waɗno walla gandal ngal o jangguinno taw gandal moƴƴal naftore caggal makko eyyi joni noon seeɗa ɓe mbi wonde hande rendin en ɗo ko ɓe liggottono ɓe renduno gollal ɓe renduno meccal ma ande ha joni ɗo e aduna he o yeehi oppi ɗumen ɗo hande kañumen foof ndendi département de Podor foof walla kala ɗo jangguinannoɗo wonno ndendi mbi hande ina mbaɗanamo silko qur'ana ene neldamo duwaw ina jantina e duwuji duwerinoɗi ɗi yo Allah jabano en duwaw o joni noon seeɗa me gari ne fuɗɗe yo Allah jaab duwaw assalamu aleykum wa rahmatullah kaddu kurso wa la ilaha illallah wala subhanallah ani mi ngayni fof ani mi ngayni fof ولما جاء وما لا يكون الناس والندى يدعو لمن تروح قلب يهدي المرء الذي سراشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري على الانهار ولكن قد يمسك الثمن لما قد يقطع قد يضربن بينهما السماوات ولا تشرك بالاعداء ولا تكلم قال ربي اغفر لي ان الذين اتخذوا الذكر سيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغييرها الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرعناه ونور ما تلوناه هدية واصلة مقبولة متصلة إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد الصالم التيجاني وإلى روح شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مجاهد الأكبر سيدي الشيخ الحاج عمر الفوطي رضي الله تعالى عنه وإلى روح عبدك الفاني هامد محمد السي اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة مسكنه ومأواه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين en jetti Allah en juulel Muhammad sallallahu alaihi wasallam en juurima dentangal no fotirno fuɗɗorade khalifa men diine e gaddugol ceerno Madani bandiraɓe rentiɗo
ko jangguinoɓe eɓe gona jangguinoɓe ummiɓe département de Podor Ndioum e diwan Podor e diwan alhamdulillah rabbil alamin no mbirumi ni caggal ittude jinnaɓe en jetti seere men en jetti kala garɗo gummiɗo ɗo woɗɗi ari tewtere ngal ɗo dental ko yettere Allah no feewi noon ɗum ɗo ko Allah saabi ko Allah waɗi Hamidou Mamadou Sy minen jiiɗno golle min liggodima duuɓi e kiitaɗe kono noon ko teddugal tan wonno hakkude men ha Allah waɗi o dawi o yalti aduna o ɗacci min ɗo yen ɓooy sakkanadema e duwanadema teddugal ɓala woni hakkude men kono min jaaɓi golle Allah en jaaɓi golle Allah Allah addunomo gonduɗen makko gondodirɗen makko moƴƴere e peewal ha Allah nawtimo e teddugal ko heddi ko wiide Hamidou Mamadou Sy ko julɗo ko moƴƴo ɗon e mbawɗon diwde ɗum ne woodi sanni ko heddi ko ko dendagal wonɓe ɗo ɓe liggottono ɓe wurduno e konngol ngol ƴettumi konngol ko konngol département de Podor fof département de Podor fof kala jangguino département de Podor hannde aɗon ɗo yeeso donc amin mbiya tan oto caggal makko finnirmo yo Allah yurmomo yaafomo yo barke o heddo ɓesgu ngu onon halifaɓe diine ɓe amin jetta mon no feewi feewi sanni min ngala jobdi mon saabu en ngala jobdi deftere nde ko heddi ko e raɓɓikinade no mbimi ni Hamidou ko fijirde tan e jeleɗe woni hakkude amen hay goto hay tâche goto feraɗum hakkude amen e duuɓi haala nawtimo donc ɗum ko yettere Allah no feewi ko julɗo ko moƴƴo e mbawɗon diwde ko heewi haala majjana e so kono no mbirno tan guila nden en mbawa haaldude moƴƴi makko donc vraiment en jaafoɗon no feewi mbiɗa junade haala ka kala ko haalano haalama e moƴƴere makko e karatigal makko yo taw yo wiino yo taw o hin toon ko ɓuuri ko adi joni Hamidou ko moƴƴo heddi ko jangguinaɓe ɓe foof Allah yi golle mon Allah yi darde mon goto foof vraiment kaddi baal mum waɗi hen saabu oɗo ñalawma yimɓe ganduɗa hoore ma gara duwanomo donno duwa yonata donc alhamdulillah rabbil alamin mbiɗa junnade haala ka no feewi kono eɗen ñaago kala gummiɗo ɗo woɗɗi garɗa tawtoreɗa ɗo eɗen ñaago pelle ma gaddude e pelle ma kotirɗe yo ɗum won haade jawaɗo donc on jarama no feewi e jaafoɗon no feewi wona wowde haala walla wawde haalde ko alay saago tan wooda kalɗo kono Hamidou kam ko bakkinoɗo hen Hamidou kam vraiment ko eɗen ñaago Allah tan yo Allah hannimo aljanna assalamu aleykum wa rahmatullah aɓe gandi cehilagal mabɓe aɓe gandi joddiral mabɓe alano ɗo e leydi ndi Allah waɗi o arti ɗum ɗo ko arsugue makko sikke ala to wonno to ko fonno waɗandemo fof o waɗanimo o yamiri kadi duɗal makko e miñiraɓe makko yo mbaɗanmo ko fonno waɗanede fof o waɗanama Allah waɗi o ari Allah waɗi kadi o ari o hawriti hen oɗo fidawo enseignant ji ɗum ko arsugue enseignant ji non ko kanko ruttataɓe duwaw o haalanaɓe kadi koɓe mbaɗi ko fayida mum no foti bisimillah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno Madani wi Allah jarama on jarama. O wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. O wi e ngari wiide inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Allahumma ghafir lahu warhamhu واجعل الجنة مسكنه ومأواه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. O wi bandiraɓe ɓe jarama kanko jaaɗo o yo Allah moƴƴe makko
o wi enen fof eɗen jogii njorto e bange Allah Allah ma moƴƴu e makko eɗen jogii njorto e bange Allah Allah soynata jikki jiyaaɓe mum e mum Allah soynata jikki jiyaaɓe mum e mum o wi kala ko jiɗanɗen mbo e moƴƴere ina waawi e bange Allah o tawi toon ko ɓuri ɗum Allah kadi ina jogii ko ɓuri ɗum yo Allah waɗanmo ɗum o holliri e janayse makko o wi sabu o tawaka kono ko haalanimo janayse o no wayi wonde ɓe meeɗa yiide janayse baɗuni haal pulaar ina mbiya woto neɗɗo ñaago Allah andude holno fotiri e bandum en o wi haal pulaar ina mbiya woto neɗɗo ñaago Allah andude no fotiri e bandum en ɗum woni hono ni o wi golle makko kala ko yahanno omo jokkoye enɗam yimɓe mbiya o ala haaju walla a ala haaju toppita haaju ma omo yaha e haajuji janani omo yaha e geɗe janane omo moƴƴinana jananiyankoɓe omo woppi ko makko ko ɗum ɗo wonno haaju mo moƴƴinanto haaju oye mo alano o liggantono ko haaju ñene yontata nde ɗum kadi en ji haaju ñene yontata nde ɗum wonno haaju makko o woppi haajuuji aduna ɗi omo liggono haaju mo jogori yaadude o nafo yowmbo o on haaju o liggontono nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi o wi khayrun nasi anfa'uhum linnasi o wi ɓuri moƴƴude e yimɓe fof ko ɓurɗo waawde nafde yimɓe ɓe Aliou Sy ko moƴƴo Aliou ko naftannoɗo Aliou ko nafannoɗo nafoore nde o nafanno julɓe ɓe yo Allah yombo ɗum amin onon enseignant ji ceedi ɗon ko hakkunde mon e makko sabo pasiragal golle mon almameɓe jumaji nen ɗo cikkata ni ko wona jannginowo école so almudagu yonti mawludaji zeruji darde nde o darato toon nde ɓen kadi cikkata ko wona jannginowo kamɓe po aɓen ɗo Jumwala nen ɗo Sinthiane nen ɗo Ñanga nen ɗo kamɓe po aɓe ceedi ɗum kala garɗo e makko kala mo o wondi so tawi ko mawɗo ma duuɓi makko ngabbu sabuneji makko e pinal makko haw wawa yewtidde e ma soko cukalel maw tellin duuɓi makko sabu yankinare makko haw wawa wondude e cukalel ngel o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi al mu'minu alifun wa ma'lufun la khayra fi man la ya'lifu wala yu'lafu julɗo ko gowowo goweteɗo moƴƴere ala emo wowata wowetake saɗa hawe noon tesko e nder hen holno Aliou dañiri ngal ɗo dental Aliou daɗanima Aliou ko toroɗo Aliou ko ɓi bamma Aliou ko onon koddi a yimbo a yino wurdi ƴeew holno dañiri ɗum mbaɗa feere ɓorɗa ɗen paɗe darɗa nden darde ndewa e ngol lawol yo Allah wallu en salamu aleykum wa rahmatullah Aliou noon ko minen liggituno min woni trésorier secrétaire administratif Seydi Gangue nana jooɗi kanko woni PCA woni département Podor kanko noon Aliou Sy kanko wonno trésorier amen ko min mbawi wiide e makko ko joom yurmede ko joom yurmede ko jurmoto ko neɗɗo jurmotoɗo min mbawi wiidema tan ko moƴƴo on moto min mbawi waddemo qualifié tagi mi wiide ko moƴƴo ko laaɓan bi e yimɓe mo laaɓi reeto minne min battini yindede ko ɗo e nder galle makko mi ari mi arno dispensaire ɓe ande joom suudam mi ari mbiɗa oyi ko mam wattan fuɗɗo yaade mbimi yata o joƴƴini kam na gotti mi puɗɗimi yaade Seydou Gangue kanko woni PCA amen woni Podor kanko mutuel Podor kanko woni président commission d' administration départemental e mona jooɗi wona joom wutti Bulow Aya kanko e joom suudu makko kadi jiiti
wonno goddigal moƴƴal ɓe gondi ɗum tagi o ronki hay haalde min e hooram kaalamo ɓerdam de ko heewi ko mbawi wiidema tan e mutuelle générale de l' éducation fof eɓe mbi yo Allah yurmomo yaafoma o gila omo famɗi o heeɓi responsable law o heeɓi gueɗal law e nder dente ɗe fof ka dental ngal woni ne heewi haɗa ñalawma artude o waɗe hoorejo komin gondi ko ɗo henne ñande laamu haali wi kala joom daara yo addu kayitaji mum waɗa présenté daara mum kemi kayi goto no ummi gadi seedo kacce ngalmi kalanmomi mbanmi ambolo gaddumi o yimɓe wawi nawandema ni kono nawan hoore ma o yi laamu sono ndiyam onoro mbaɗa présenté yima jiiya ɗum sabu ko jum fof haɗo yaade yontere haɗo yaade oto makko itti kam ɗo hen ha galle wi kam so juuɗi ɓawa janggo kom duttoto Dakar ko neɗɗo tinɗo neɗɗo ballo jokko en ɗam no fewi fewde jaam min kam ko ɗum min cette makko مقدر يبو بجاه سيد الكريم الحسني وآله وكله بموسني شيخ الشيوخ ذا أبو العباس من جده نبي خير الناس وسل أكمال الصلاة والسلام على الذي أتى في عبد الكلام ومحمد سيد الأنبياء وآله الكمر وأتقياء وسابع الهدى والفضل وحزبه وكله بنيل سبحان الله على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ko yettude corps enseignement gonɗe IF département de Podor fof kamɓe ngari ɗo hannde jippinande Aliou deftere ɓe mbaɗiri ɗum noon ko sababude gilli maɓɓe Aliou sababude korse maɓɓe Aliou sababu aussi reconnaissance yimɓe so liggidima ko ɗum ɗo e teddungal ceerti kadi ke teddungal mbami wiide ɓe liggidima e teddungal ɓe ceerti e teddungal par ce que Haalpulaar ne wiya mayrede bonɗo ɓuuri mayrede moƴƴo ɓuuri wurdede bonɗo Allah holliri noon dimension Aliou hay minen sa famille sehila makko e jumanaɓe fof ko wirni ko min gandi dimension makko e éducation dimension makko e santé dimension makko religieuse dimension makko e éducation ko ñagade Allah tan joom baɗe bawɗo yo wi hanino o ari ton ko adi hande hanino o ari ton ko adi hande e aussi ñagade Allah yo Allah wonɓe aljannaji mum ɓurɗi towde yo won koddiɗo nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam min komi miñi ko presque ɗo e wuuro ngo yimɓe fof no gandi relation amen famille amen fof no andi relation hakkude amen minen ɗiɗo ko mawnam ko sehilam aɗa neɗɗo aɗa jiide neɗɗo tawana sehil ma mais min de Siré Aliou ko mawnam ko sehilam ko giɗam et aussi c'est mon idole en quelque sorte o holli kam gueɗe kewɗe aduna o jangguini kam gueɗe kewɗe aduna ko ñagade Allah tan yo Allah faw junggo mum e ɓesgu makko yo Allah faw junggo mum e jum e diwan Allah jarama on jarama kalatmi ko indi délégation gommiɗo o Podor taw koye indi inspecteur de l'éducation de la formation Idrissa Ba hande ɗum wawi wonde ñalawma mo gandanɗa hoore ma yontinide Aliou Sy yalti aduna kono dendagal jangguinoɓe ɓe pottiti mbino mbaɗnamba kamil woni duwaw ko kañum kati sere ɓene kaldi ni ko ɗum mo naftamba so tawi enen mbi enen ceedo e Aliou en mbawa saabu Aliou Sy awa diwde wiide ko moƴƴo kono Aliou enen mbawi wiide ko ñotannoɗo neɗɗo gandanɗa hoore ma karesir neɗɗo moƴƴo Aliou noon enen mbi ɗo woni toyeti yo Allah yurmomo yaafoma yo Allah harnumo aljanna mbiten ko kanko o woni titodi jeunesse gandanɗa hoore ma nanɓe ɓe e jangdi walla jangguindi ɓen laarata Aliou golle ɗo waɗi ɗe
alin waɗa noon e batte gurdam mum walla eɓe mbaɗa noon no alin waɗi ni to batte gurdam mabɓe beele eɓe mbawa heɓde moƴƴere nde alin heeɓi nde ko saabu en jii janati on wayi ni heɓde ɗum weeɓani ɗum ko alin gollini ɗum hoore mum Allah jarama on jarama ko fofof haalo pulaar mbiyata ko noon so neɗɗo wiyama ko moƴƴo tan hanti gasi so seedanama kadi ko julɗo kadi gasi kono Aliou ko neɗɗo moƴƴo julɗo te kadi ko jiɗɗo enɗam mum yiɗi fof te ko daraninoɗo kadi leñol te ligganima hoore mum ligganima bandu men ɓurat subahana taala yo toon won foftorde makko te ene joga jorto kadi dowuji baɗaɗi ɗi kamilaji jippinaɗi ɗi e aduna garɗo kadi dande ko wotere sen joguino ko ɓuuri ko moƴƴo kadi ko ɗum kadi ko dow muɗum tan ko moƴƴo ko ɗum tan woni te ko jallel te kadi ko jurum deero ko moƴƴo amen mbiya yo Allah yurmomo yaafom jaɓiri ɗum Allah sabu nde natindiri e monom debbo haɓe ndestidiri ha ɗo yeehi ɗo mono debbo ɓerɗum fera huɓɓude so wona ñande hen yimɓe gallamen ɓe famille o ɓerɗum fera huɓɓude so wona ñande hen sabu o ƴettu monom debbo o yiɗi famille o yiɗi ko takke mum go o yiɗi ko takke famille o Allah no wayi jogade korse hakkude makko neɗɗo e neɗɗo Allah jogade korse hakkude makko yimɓe ɓe Allah jogade korse hakkude makko e jum ene wayi sabu ñande hen on ga hen ɗi yimɓe sayat ngari ɗo ene mbaɗi témoignage mbi Aliou kanko radio Ngatamare hayno windirta programme sambo winda ɓe gonata koye yebde sabu o won neɗɗo mo ganduɗa anduɗo ko waɗata ko andi ko yahata ko andi kadi no waddirta yimɓe sum tagi so windi so faɓi tan yimɓe fof beltoten wadde noon oɗon ñaaga massa oɗon ñaaga yo jokku golle oɗon ñaaga yo Allah hokkuma kadi ɓeydade tinnade ha jogoɗon jikku mo jogui o ha jogoɗon kadi gandal ngal Allah hokkunoma ngal rufa e mon ha Allah hokka mon kadi onon ne janggo yimɓe ɓe ne mbawa ɓeydade weltade mon hay so wirnimo taw onon koye mon oɗon gandi omone nder ɓerɗe mon taw onon koye mon oɗon gandi kadi kanko ko woppi ko ɗo oɗon nawa ɗum yeeso yimɓe mbawa hen weltade Allah hokku mon nangodirde Allah hokku mon jokkodirde Allah hokku mon yaade e nder enɗam ɗam oɗon mbaɗa ɗiɗo interview ji yimɓe ene belta hen wassalam jarama